Luoro kwa jodak e gweng' ma Majengo e od bura mam vita bang' tend county ma Mombasa chako chenro mar yango udi mogere kuonde ma owinjore apaya oringie kendo muko gi oko. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Apisas mag tend county ma Mombasa kaachiel kod josorovea ne ochopo e kar dak maropa mantiere Majengo mar yango kendo keto alama e ute mikoni oger e apaya mondo michak mukgi. Ne en kaluwore gi ywak mag moko kuom jogo matiyo gi apeinego mikoni thoth ji oyako kendo gede makata nyamburko ok nyal ringe malong'o. Surveyors wamepima na tumejua zile ambazo zimezidi kwa barabara na zile ambazo haziko. So kuanzia kesho tutaleta notice ambao tutawapa kama ni siku 7, siku 14 wavunje wenyewe. Kama hawezi kuvunja, sisi tutatumia nguvu za kiserikali, tuje na tinga tuvunje barabara ipite. Pakiwa na moto, zile gari za zimamoto hazitaweza kuingia. Mtu akifariki kutoa lile tusi ndani nyumba, kwa sababu hizi nyumba zimeweza kulekeana, zitaleta madhara mengi sana. So sisi ni kuomba serikali walichukulia hili jambo vile wamelichukulia hivi leo. Na wale ambao wameathirika wapeleke malalamishi mbele, wapate kusikizwa na wao ili haki itendeke. Kata kamano, moko kuom jogo ma utegineo yangi ni ogere apaya koni gedo mar utegoneo puodhi kendo gintiere kod oboke mag lopego, omiyo ok giyie gi wachno kata matin. Linatuathiri psychologically kwanza. Sisi tulikuwa hapa tunaoma plan zetu tulipa ili hizi nyumba nyingi zimejengwa kama hii moja hapa iko karibu imejengwa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Zaidi ya miaka 50, wengine miaka 20 kama hii yetu. Na zilikuwa na title deed, ambao kwamba title deed kama anavyosema waziri ni title deed ambao kwamba zimetolewa na serikali kuu yenyewe. Hizi property rights, haki za kumiliki baada ya hati miliki, haki za kujenga, haki za kushughulikia baada ya serikali ishachukua ushuru wake ni nini? Unalipa rates, unalipa stamp duty, unalipa kila kitu, alafu mwisho saa kujenga unasimamishwa just because mtu amepeleka allegations ambazo hazihold water. Gidwani tend county yotim nonro mar yango ni ang'o momiyo telo mosekalo pok okawo okang' maket kod mano kata obedo ni moko kuom utego ne oger higni manene. Tend county ne kata kamano oramo ni ok gibidok chien ngang', kama duong' ma gidwaro en ni apeini duto mogedi e county mangima nyaka to dong' thuolo. Sheria ni msumeno ya kata mbele na nyuma. Kwa hivyo tuwe na makini sana, kwa sababu tumepita na watu wa masavea, tumekuja tumeenda raundi, tumeona nyumba karibu zote zimeiba barabara. Lakini wakazi wasema hizo title deeds zimetolewa ni title deed hushi. Sisi kama county government hatutoi title deed. Ni Ministry of Lands wanatoa title deed. So sisi tutaconfirm, na sisi mtu akija kuitisha kutaka kujenga anapeana title deed yake. Kama tumeona iko sawa na yualipa rates, sisi tunampa authority. Apisas mag tend county ma Mombasa koni chenro mar muko udi mogere apaya en achiel kuom yore mag golo oko jogo mosebedo kaya kolope mag piny owacho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.